Al-Ahly fez o que tinha a fazer, fez bom jogo, mas fez bom jogo sem oportunidades de gol. Esse foi o grande problema. بيقول لعب الأهلي مباراة جيدة، لعب ماتش كبير جدا بس بدون فرص. Eu tinha dito antes do jogo que as duas equipas marcam muito poucos golos. Eu tinha dito antes do jogo que as equipas marcam poucos golos. بيقول أنا قلت قبل المباراة إن الفريقين بيسجلوا أهداف قليلة. E o domínio que o Al-Ahly teve durante todo o jogo. السيطرة على المباراة اللي هو قدر يحققها الأهلي خلال طول الماتش Tinha que resultar em golos. كانت لازم تترجم لأهداف. E esse foi o grande problema do Al-Ahly. هو ده كان مشكلة الأهلي. De resto, o Al-Ahly se jogar assim na Liga Egípcia, o Al-Ahly se jogar assim na Liga Egípcia, لو الأهلي وصل كده ولعب كده في الدوري dificilmente perde um jogo. صعب جدا انه يخسر ماتش. Se for mais eficiente, ولو لعب بجدية أكتر شوية a marcar gols, se marcar maior presença na área, pode marcar mais gols, porque o Al-Ahly fez um jogo. وبتعديل بسيط ان هو يكون في حضور في منطقة الجزاء هو اللي كان بينقصه النهارده. Eu vejo poucas equipas na Liga Egípcia poderem aguentar com este Al-Ahly. اللي هو مش شايف أي فرقة في مصر تقدر تقف قدام الأهلي لو لعب بنفس الطريقة بس بقى في حضور في منطقة الجزاء. Mas o futebol é mesmo assim, passou a pior equipa. ماشي. Mas o futebol é assim, passou a pior equipa. لكن هي دي الكورة. Ok. طيب